ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯆꯦꯞꯇꯔ 1ꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ MCQꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ 10 ꯈꯛꯇꯪꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ 10 ꯈꯛꯇꯪ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯥꯝꯗꯕꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯛꯑꯒꯦ꯫ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯨꯌꯧꯅꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ, ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯌꯥꯝꯗꯕꯤꯗ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯛꯑꯒꯦ꯫ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯍꯧꯔꯁꯤ꯫ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯁꯤ꯫ Read the following statement and select the correct ones. ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯥꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ Following statement ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯥꯔꯒ select the correct ones ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯟꯒꯗꯧꯕ꯫ ꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯣ correct ones. Increase in mass ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ increase in number of individuals ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ are twin characteristic of growth. ꯁꯤ twin characteristic of growth ꯅꯤ꯫ mass ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ individualsꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤ twin characteristic of growth ꯅꯤ꯫ ꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ, number 1 ꯁꯤꯃ ꯆꯨꯝꯃꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯒ response to stimuli is a defining property of living organisms. Stimuli-ꯗ response ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ stimuli any influence ꯑꯃ factor ꯑꯃ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨ response ꯇꯧꯕꯁꯤ living organism ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯛꯄ character ꯅꯤ, property ꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯁꯨ ꯆꯨꯝꯃꯤ, number 2 ꯁꯤꯁꯨ ꯆꯨꯝꯃꯦ꯫ Metabolic reactions can be determined outside the body. Metabolic reaction ꯁꯤ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ determine ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ, ꯅꯩꯅꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯁꯤꯁꯨ ꯆꯨꯝꯃꯤ, metabolic reactions ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯅꯩꯅꯕ metabolic reaction ꯁꯤ living ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯧꯔꯣꯏ, non living ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯧꯔꯣꯏ꯫ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯗ, ꯇꯣꯄꯤꯛꯇ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ꯫ ꯁꯤꯁꯨ ꯆꯨꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛ ꯆꯨꯝꯃꯦ, 1 2 3 ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤ ꯀꯩ ꯇꯥꯔꯦ? ꯗꯤ ꯇꯥꯔꯦ꯫ Next. A living organism is unexceptionally differentiated from a non-living structure on the basis of. Living organism ꯑꯃꯁꯤ unexceptionally exception ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ differentiate ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ? non-livingꯗꯒꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯗꯤ exception ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ non-livingꯗꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯩ꯫ ꯀꯔꯤꯗ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤ ꯃꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ꯫ reproductionꯗ ꯈꯦꯠꯅꯕ꯭ꯔꯥ? reproductionꯁꯤ living organismꯒꯤ defining property-ꯔ, all inclusive character-ꯔ? ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯍꯥꯏꯗꯤ living organism ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ reproduction ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ, ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯃ ꯅꯠꯇꯦ꯫ growthꯁꯤꯁꯨ livingꯁꯨ non livingꯁꯨ ꯑꯅꯤꯃꯛ growth ꯇꯧꯏ, ꯁꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ꯫ movement livingꯁꯨ ꯂꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ, non livingꯁꯨ ꯂꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ movement-ꯁꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯒ responsiveness ꯑꯗꯨꯒ stimuli ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ response ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ living organism ꯈꯛꯀꯤ character-ꯅꯦꯕ, defining property-ꯅꯦꯕꯀꯣ, all inclusive character-ꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤ ꯀꯩ ꯇꯥꯔꯦ? responsiveness, number D ꯁꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯇꯥꯔꯦ꯫ Next. In plants-ꯁꯤꯡꯗꯗꯤ cell division-ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ cell ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯁꯤ, cell ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ growth ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ cell division-ꯁꯤ plant-ꯗꯗꯤ occurs continuously, occurs throughout life, ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ cell division-ꯁꯤ ꯊꯣꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ꯫ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯩꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯐꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ cell division-ꯁꯤ ꯆꯠꯊꯅꯤ plant-ꯗꯗꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ animal-ꯗꯗꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ animal-ꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ, ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯀꯣ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ? cell division-ꯗꯨ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕꯩꯅꯦꯕ꯫ cell division-ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯩ plant-ꯁꯤꯡꯗꯗꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤ ꯈꯟꯅꯕ, plants-ꯇꯗꯤ cell division occurs ꯀꯔꯤ ꯈꯜꯂꯅꯤ? continuously. cell division occurs continuously and whereas ꯑꯗꯨꯒ in animals-ꯁꯤꯡꯗꯗꯤ it occurs only up to a certain age. ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯗꯇ ꯆꯠꯊꯅꯦꯕꯀꯣ, ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯆꯠꯊꯔꯣꯏꯕ꯫ ꯁꯤꯅꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤ, ꯁꯤꯃ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯌꯥꯔꯦ꯫ Next. Match the following ꯁꯤꯗꯒꯤ match ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯈꯜꯂꯁꯤꯀꯣ꯫ ꯑꯗꯩ planaria-ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ planaria-ꯒ ꯀꯩꯒ ꯆꯥꯅꯩ? planaria-ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ reproduction ꯇꯧꯏ? through regeneration. ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ꯫ fungi-ꯗꯤ ꯀꯔꯤ? fungi asexual spores ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ? asexual spores ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ millions of asexual spores ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯏꯂꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ꯫ ꯑꯗꯨꯒ yeast-ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ? yeast-ꯅ by budding, ꯌꯥꯔꯕ? ꯑꯗꯨ amoeba-ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ? binary fission. ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅ ꯈꯜꯂꯅꯤ? A-ꯒ 3ꯒ, A-ꯒ 4ꯒ, A4 B2 C3, A4 ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ, A4 B2 C3 and D1. ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯥ? Next. Which of the following organism do not reproduce? ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ organism-ꯁꯤꯡꯁꯤ reproduction ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ? mule-ꯁꯤꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯒ worker bee-ꯁꯤꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯒ infertile human coupon ꯁꯤꯁꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤ? D all of this. ꯌꯥꯔꯦ꯫ Next. Which of the following statements-ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ statement-ꯁꯤꯡꯁꯤ regarding the response of living organism to the external stimuli. stimuli ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯗ response ꯇꯧꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯗ base ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ꯫ correct. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ? correct ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯟꯗꯣꯏꯅꯤ꯫ The external environment
environmental stimuli ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ environmental ꯄꯤꯔꯛꯄ stimuli ꯁꯤ can be physically chemically or biologically ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ any stimulus ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯅ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯁꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅ ꯄꯤꯁꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ all organisms ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ from prokaryote ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯄꯁꯤ prokaryote ꯍꯧꯔꯒ to the most complex eukaryote eukaryote ꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯕ complex ꯑꯣꯏꯕꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ all organisms khudingmak can sense and response to the environmental stimuli ꯐꯥꯎꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯇꯧꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯃꯨꯂꯥꯏ ꯑꯃ environment ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯕꯤꯁꯨ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ consciousness and response to external stimuli is the defining property of living organisms aduga consciousness aduga response to external stimuli sumaina external stimuli da response tawusi is the defining property of living organism takpa character ne sisu chume ko aduna ahumok chume option ji kai tarani ibi su chume si su chume ahumok chume next the statement nothing lives forever yet life continues illustrates the role of the spirit statement kari nothing lives forever kari gumbam ta punchi chupa laite yet life continues adubu punchi si dum chathai haba sida chathai si koi mioi ba thairo mioi ba si punchi chupa hingne habta laite adu koi mioi ba si mut panai bra nai de mathang mathang chon chathai si kari ta ino sina ta iba role si reproduction ene ko reproduction le rambana ne ba sumaina punchi si aidi si bana ga su aidi mai chon le horiba mut panai re next which of the following statement does not contain defining characteristic of living organism ki character ni haiba yadaba yareko sigi growth and reproduction hero growth is living to reproduction living organism khuding reproduction ngamde aduna si living organism ki character ni haiba yade adu atai singje fe check to biram si metabolism and cellular level of the organism metabolism sima defining property ni living organism khuding ta metabolism haibadi manung gi chemical reaction sum total of all the chemical reaction inside the body इको हक्चांग मनुंग द थोइबा केमिकल रिएक्शन पुलप सि कै कै खंगने बा मेटाबॉलिज्म हाइन खंगने मेटाबॉलिज्म अदुगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म अदुगा सेल की स्टेज दा सेल की लेवल दा सुमाइना ऑर्गेनाइज तौरगा लेबि सि सु लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर नि अदुगा रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई सि सु लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर नि यारेगो ऑल ऑफ दिस लोइनमक सुमी हैबिदि याद्रे अदुना आराम खलो हैबनेना ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नेक्स्ट sida blank pire is the branch of science ki branch amne heba ko kari deal tawba kari khanaba identification ikhogi masak khangdokna bhotnaba aduga maming piba aduga classification tawba of living organism sigi haiba identification nomenclature classification haiba siti kaino taxonomy step ni yare ko adon sigi step sing si yawba si kai tare aduna taxonomy answer si kai tare taxonomy is the branch of science taxonomy si science ki branch amani kari da maruina khanaba identification han bada masa khangdokna bo da ndi jibam phangma matamda aduga maming piraga classification tawba yare ko next state the correctly written botanical names aduga chumni ba scientific name botanical name har jai scientific name har jai si chumni ba scientific name khando e number a homo sapiens ikon khangre han bada pi the word sina kai ne ba genus maming aduga mathangda piriba word na kai specific epithet ki maming aduga genus maming sina capital letter na hogoda aduga specific epithet sina small letter na hogoda yare ko aduga sigi iba matamdana separately underline thogani aduga number matamdana italics na ngani adu zero jing do chumbring biro da han bada homo sapiens italics ni re yare aduga han be genus capital letter h na hore simi yare aduga sapiens small letter oiram dre aduna s small letter oidom ni sima lale bisum satibam si jo number pot ni siti aiba pot na te ko si number pot oimni na si italics ti ibra phair gi ibra ide aduna si sun yadre aduga mathang da magi fera indica si magi fera capital letter na hore italics te sui bire ko do si ne italics te biramdre aduna si sulale aduga panthera tigris sigi se an be italics te su nambire yare ko han bagi genus si p capital letter na hore aduga specific epithet su small letter na hore t si ko aduna chumba si kai tare d sini ngasi ki di matang sida loisan jarake aduga nongmo makala ka kumba sumaina question yam da bida khar thaka jarake aduga topic topic takwa matam miroga topic kumba haiba matam miroga su yam da bida sumaina macha oina tawrage aduga changnaina thakna ba honarage aduga mayamna share toksan view aduga subscribe su khar toksan view ngasi ki di matang sida loisan jarake